Pozdrav! Evo me sa novim receptom i kolač koji se zove Oreo cheesecake kocke. Za njega mi je bilo potrebno 36 Oreo keksića koji se samelju. Vrlo je jednostavan kolač, na brzinu se i priprema, najduže traje njegovo hlađenje. Znači, sameljete ga već uz pomoć aparata koji imate. Ja imam ovaj mali blender. Zatim se uz pomoć, u stvari pre nego što stavite puter rastopljeni, odvojite 3 kašike koje će biti potrebne za fil ovog mlevenog keksa i 4 kašike otopljenog putera se umeša u taj samleveni keks. Vidjet ćete, to onako bude malo suvlja masa, znači nije nešto što će se može učiniti da nije dovoljno putera, međutim dovoljno je. I u tepsiju veličine 22 puta 33 cm obloženo dno sa papirom pospete tu pripremljenu smesu, dobro je utapkate i dobro ispritiskate da se tu u tepsiji stvori onako jedna kora. Ja sam imala ovu tepsiju malo veća od onoga koja je potrebna i što sam vam rekla mere, tako da malo je tanji kolač, ali ništa nije to smetalo, ali u svakom slučaju ako imate manju bit će još lepši. Ovako dobro to ispritiskate. Rernu već možete uključiti na 180 stepeni, jer se brzo pripremi i ovaj beli deo kolača. A on se priprema ovako. Potrebno je 900 g krem sira, znači to su ove kutija od 500 g plus još jedna, pa onako pri dnu da vam ostane, i prah šećera, 1 šolja. To dobro izradite i može uz pomoć miksera. Sve mere ću vam naravno ispisati ispod videa. Kad ste to izmutili, onda dodate 1 celu pavlaku. Kolač je zaista zahvalan, nije da je potrebno nešto mnogo materijala i vremena da se pripremi, a ukus je fantastičan, poboljšani keks, eto tako da ga ja nazovem. I evo ovako ekstrat vanile ili vanili šećer. I sada to isto dobro izradite. I tada dodajete 4 jajeta, 1 po 1, svo vreme muteći, s tim da i njih dobro izradite. Vidjet ćete, dobije se to onako ređa masa i to isto ništa nek vas ne buni. To tako je i potrebno. Vidite se ovdje već da je to onako retka masa. Tada kad završite dodate ovaj mleveni keks što ste odvojili i sasvim je dovoljno 2 kašike da ne bi preuzeo keks, nego je potrebno, vidjeli ste na početku i na kraju ćete vidjeti da onako izgledaju kao neke mrvice od keksa. Sad to izlijete na pripremljenu koru i peče se od 35 do 40 minuta je inače recept koji sam ja gledala, međutim bilo mi je potrebno pa oko sat vremena. Nisam stavljala na ventilaciju, redovno se pekao, a to naravno vidjet ćete i ja sam isprobavala sa viljuškom, da znači ona
kad zabodete mora da ostane suva. Evo. To pošto je malo ređa smesa, ona se nekako jednako i rasporedi. Evo ovdje ja isprobavam. I sada već vidite da je i od gore rumeno i moglo bi se reći da je i gotova, kao što sam je ovdje izvadila iz rerne. Sada je samo potrebno da se dobro ohladi i tada napravite ovako, rastopite bele čokolade i redovnu kakao čokoladu i ovako prošarate. To je ujedno i ukrašavanje. Znači ne ide ništa drugo, ni šlag, ni da prekrijete ga celim čokoladom, nego jednostavno ovako da je u stilu Oreo keksa. Oreo keksa, pardon. I jedno sat vremena posle ovoga kad je već on ohlađen, sat do 2, stavite ga u frižider da se onako to baš fino ohladi i stegne. I tada možete seći ili kocke ili štangle ili već kako volite da isečete kolač. Evo vidjeli ste da ne treba nešto, da ste mnogo spretni, da dobijete ovako divan kolač izvrsnog ukusa. Nadam se da će vam se i ovaj svidjeti recept i do pozdrava i do sljedećeg videa. Prijatno i uz zdravlje.